Widedane para pamirsa titiang jagelan kurang ini Geguritan Babat tutuan Berit Kuning Raris cerita selanturnya Babat tutuan Ni Berit Kuning ringkanyekan cekadia sampun ke bos medal angan sang kaleng adan Semalik maka kali meduwe manak kayu kangen kstryawangsa ngandap pada sampun kecunuk sarang kali Ni kstryawangsa kebos ngadap pisana Amalat madu rian tukang kstryawangsa meduwe mana meduwe pikayuna asik tur manik melap jadi maupun wadur dumatik sang kami pasuhi jamide ide asung lugrah masuhi majang ring ratu mana diang nangke
ini pengabdi tetujon titia jadi tangkil ngaturang semah pangubakti warah idem areng ketatuan lian tukan yen pausan pun dikemah kesami sampun tatas sampun uning wiati de ring ketatuan katuan ide hene Berit Kuning amma tale ring kanyekan sekadiasa punike Ni Berit Kuning punike sanemaken kepaosa sampun meduwe manak mekelit pisan oren apa buhon Ni Berit Kuning mekelit boyo enten liat iri kering kaurin pakubon ide kstryawangsa dan linggo iya tias cuti sekadiasa punike Ni Berit kstryawangsa dan si wiati dan wiati uring sejeroning nyinga kewentenan Ni Berit Kuning salat balik ida nyumbang selantur ide ya tias tude selat balik ide kstryawangsa ngaturang semah pangubakti pegat rare hari
semua pangubati kstryawangsa. Harus pede ora waduh. Selak punika pegat kuyadi bali pekubonya irike. Ngawet rike Tuhan selak bali dengan orang semua ngawit iri kesana makin jadi bausa selantur nyanyi Dios punika wastanyane wenten bali pegat uyati mangkin Berit Kuning cari dayangan selanturnya nesane jadi uninganya boyo wenten liang Ni Berit Kuning Tukan ni desane makin menduwe pikayunan pede ora tuaku jeje ajrih pisan belayune dan begadang semalik yen bausang indik pelayune ora tuaku nenten presiden yakti pemegatan permangkin nyabur makin nyebur kering sumure ngelantur ngemasin lampu Santi
nganti